Svaka kiša donosi nove nevolje stanovnicima Maglaja. Jak pljusak koji je danas oko 17 sati zahvatio ovaj grad rezultirao je naglim porastom vodostaja potoka Ušinca koji je u Maglajskom starom gradu poplavio 30 kuća. Ovdje nam gore u Avliji ponovo izbilo i bio je haos. Narasla je voda jednu visinu 1 metar. Malte ne, on nama probleme pravi svaku drugu, treću godinu. Jesu li jače kiše, on izlijeva. Ne smijem leći od ozgo kamenja iz Litice, grozno. Ako može iko išta, evo vidite, molim vas. Vama hvala na ovome, ali ovo je više psihičko preopterećenje. Maglajski vatrogasci i danas su priskočili u pomoć ugroženom stanovništvu. Mi smo čak uspjeli i jednu porodicu evakuisati. Ušinac i Bujice poplavile su i nanijele velike količine nanosa na regionalni put Maglaj-Zavidovići. Tako da smo mi nadljudskim naporima u svu našu tehničku opremu sa vatrogasnim pumpama uspjeli ispumpati tu vodu i pustiti ponovo saobraćaj. Uslijed jake kiše poplavljeno je i više podrumskih prostorija u gradu, a saobraćaj na regionalnom putu prema Zavidovićima je normaliziran oko 20 sati.